Ngaphambi kokuba ngiqala ke udaba engize ngalo noma ke engizolidlala ke namhlanje, mhlambe ngizoqala la ekutheni konke okwenzakalayo uNkulunkulu owumfihlakalo ewumenzi yakho konke, wazi konke futhi ubona konke. Aphuma-ke ama-warnings ekhishwa ilaba uNkulunkulu ayekade ebasebenzisa noma ayekade esondele kubo ukubakhetha ukuthi ngabo adlulise imiyalezo emhlabeni kubantu bakho uNkulunkulu noma kubantwana bakhe uNkulunkulu. Kanjalo-ke ngaphambi kokuba kube khona ukuvukelana kwemibuso, baphuma abantu uNkulunkulu ayebathumile ukuthi-ke bazise abantu ukuthi mawukuthi siqhubeka ngokuthi asilaleli noma asizwa noma imiyalelo yakho uNkulunkulu sesiyayidelela, kuzoba nesimo esimbi esizokwenzeka. Kunabantu abazofika bazoskedula siphile ngaphansi kwabo, sicindezeleke ngaphansi kwabo, ngesimo sokuthi-ke esikhathini sakudala sasinamandla ngendlela emangalisayo. Abantu bakubona ku-impossible lokho ukuthi amandla amangaki sinawo nengcebo esingaki sinayo, kungafika nje ezinye izizwe zifike zisithathele konke esinakho, siphile ngaphansi kwazo futhi zisicolonize. Abantu bakubona kungeke kube into engenzeka leyo. Ilapho-ke izinto izaqala khona-ke ukonakala, ngoba base beyonikiwe ama-warnings noma sinikiwe ama-warnings kodwa still sa-ignore yonke into. So imfundiso yami iqala lapho-ke. Lokho ngenzela ukuthi mhlambe kungabi khona abanama-questions ukuthi hawu ngoba uNkulunkulu ubona konke, why angafikanga? uNkulunkulu-ke into uyikhipha kusase-early ngoba ubona izinto ey'seza kude, bese iyazama ukufika kuthina asibonise ukuthi ungahambi ngale ndlela le, phuma la ngoba mawuqhubeka ngale ndlela le nakho kuzokwenzeka. So imfundiso yami-ke la ilele ekutheni-ke sicindezeleke kanjani na. Befika-ke ebelungu babeqale bathumele ama-delegates, abantu ababefike bezocwaninga bezobheka inhlalo esasiyihleli la e-Afrika. So babefika-ke labantu laba bafike babona ngendlela enhle esasiphila ngayo, bafike badiscover ingcebo nangendlela nje sasenza ngayo izinto. Baqala lapho-ke ukwakha itulo lokuthi baskedula kanjani ekutheni basithathile konke lokho kungokwethu kusebenzele bona, thina bese sisebenza ngaphansi kwabo. So lapho-ke kwakufezekiseka ama-messages uNkulunkulu ayekade ewakhiphile ebantwini ukuthi azokwenzeka, kodwa ngendlela kwakuzokwenzeka ngayo into eyayizoqala kancane 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 igcine seyifezekisekile. So babefika-ke labantu laba befunda indlela esasiphila ngayo, babestarisha ukuze kube lula kubona ukuthi-ke basiqumbe phansi, njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi amadimoni asebenza ngobuqili kakhulu ngoba labo bantu labo babesebenza ngomoya omnyama, umoya wegazi, lokho thina sasingakwazi ngoba uNkulunkulu ukhanya. So labantu nje befika la bafika kunezinto abayi-introduce kubantu, abantu abayithanda kakhulu, abanye bethu la emhlabeni noma la e-Afrika noma la e-South Africa. So abantu basebeyithanda impilo abelungu aba-introduce kubona, kwaba lula ukuthi labo bantu laba bathengeke. Kwakukhona-ke abantu ababekhona-ke ababenamandla, ababephila eduze kakhulu noNkulunkulu, laba ayebathuma uNkulunkulu ukuthi bafundise abantu ngendlela efanelekile. Ngesikhathi sakudala-ke ayengekho amasonto, abantu babehlangana ey'ndaweni ezazamathafa, lapho-ke babefundiswa khona-ke. Ngizochaza-ke kabanzi kakhulu mhlambe after le video mangiqeda, mhlambe kuzoba no-part 2 ngoba izoba yinde kakhulu. Lapho ngizobe ngichaza kakhulu nangazo izembatho, nangayo indlela abantu ababedumisa ngayo uNkulunkulu lapho kulezo y'ndawo lezo babefundiswa. So labantu laba njengoba befika-ke la bethenga abantu bakithi ngendlela ababebathenga ngazo, ukuthi-ke bakwazi ukudayisa abantu laba kakhulukazi ababenolwazi ukuthi bangena kanjani kule kingdom le noma kulo mbuso, ukuze bakwazi ukuntshontsha noma ukuguqula noma ukuqumba phansi i-Afrika noma i-South Africa.
So kwahamba baba khona abantu abagcine beba weak bethengeka nakulaba ababekade benolwazi, ababekade beyizazi, ababekade babafundisi ngoba ibona ababenolwazi, ngoba lento le kakhulu babefuna spiritually, ngoba ilapho ababasikhona ukuthi sinamandla khona ngoba sasisondele kakhulu kuNkulunkulu. Ayikho into esasingakwazi ukuyikhulumisa, yayinento yokwenza nemvelo. So lokho kwakusenza ukuthi sibe namandla kakhulu. Ilapho abelungu befuna ukusithola khona ukuthi bathole lamandla lawa, noma lamandla labo ababekhethiwe benamandla, bathwale ngabo babasebenzise kuma-rituals ababewenza ukuthi batshontshe lamandla labo, bese besebenzisa wona futhi lamandla against thina ukuthi basicindezele ngawo. So mase bebatholile-ke labo bantu abakwazi ukugcina bebaguqulile ukuthi babe ngakubona ekuthini bawise umbuso wama-Africans noma ubankulu kaNkulunkulu wethu. Ekubeni uNkulunkulu wayekade ewunishile uzofika isikhathi esinjengalesi, wayesibonishela ukuthi siqine mase kwenzeka sesifika leso sikhathi leso, abantu bangabi weak bagcine bethengeka ekubeni sekuyinto abantu abayaziyo, kodwa still abantu bakwazi ukuthi bathengeke basebenzeleke lama-Zionist laba. Labantu ababefikile-ke la kuneyinkolo ezithize-ke abasebenzisana kunye nazo lana-ke angizile ukuzobhidliza noma ukuzoveza noma ukuze-expose iyinkolo ezithize nama-cultures athize okuyiwona athi mayifika lama-Zionist asebenza ngabo ekuthini akwazi ukuthi ahambe iy'ndawo ngey'ndawo efuna laba abantu laba okwakumele bathunjwe, labantu ababeyizazi, labantu ababefundisa, labantu ababenolwazi. Abanye-ke babetholakala ngomusa kaNkulunkulu, abanye babengatholakali ngoba labantu laba babehambe bengena izindlu ngezindlu, imizi ngemizi, bephethe ibhamu, bephethe zonke izinto ezazinokwenza nento yoku-intimidate nokubulala. Makwenzeka labo bantu laba befihlwa, kwesinye isikhathi kwakubulawa leyo mndeni leyo noma kubulala abathize, kwakubonakala ukuthi banalo ulwazi ukuthi labantu laba abafunwayo bakuphi, kwangadlalwa-ke. So babehamba nabantu-ke abasebabazi laba bantu laba, labo bantu laba babephakathi babebazi naney'nqubo ngoba babesebenza ngazo babezazi. So kwakuba lula-ke ukuthi batholakala abantu, babefika kakhulu ekuseni, very early in the morning, ukuthi babathole besalele noma besakhathele ukuze bakwazi ukubabamba. Abanye babephunyuka-ke babalekele ey'ndaweni ey'fana nasemahlathini, abanye babebanjwa bathunjwe kuhanjwe nabo kuyokwenziwa lawo ma-rituals lawo ayezoguqula leyo mimoya leyo bese isebenza njengey'thwalo ukuthi lamandla lawo akwazi ukusebenzela lo mbuso wamadimoni. Laba ababekade bebaleka-ke kwakugcine kutholakala ukuthi babekho nje babalekile basey'ntabeni. Kubhonywe-ke lezo y'ndawo lezo abasuke bekuzona amahlathi kanjalo, kushiswa into njengalezo ukuze labantu laba bangatholakali. Abanye babefela-ke ey'ntabeni basheshe babemunyeke nomama, abanye umama sheshe abasondeze kuyena, abafihle kuyena ukuze kudlule lesi sikhathi lesi ekwakubekele ukuthi lo mbuso njengokuqala uyosiphila ukuze mase kufika isikhathi laba mase bevuswa bakwazi-ke ukuvuka ngaleso sikhathi leso esibekele ukuthi bovuka ngaso. Sofika-ke lapho. So laba abantu-ke njengoba bethathwa behanjiswa kuyokwenziwa ngabo ama-rituals, yilokho-ke engizofundisa ngakho namhlanje ukuthi njengoba bathathwa laba bantu laba kwenziwa ngabo ama-rituals bebulawa ngendlela ebuhlungu. Inhloso yalokho kwakuwukuthi kujikwe indlela ababefundisa ngayo, kujikwe indlela esasikhonza ngayo uNkulunkulu iguqulwe. Lawo madimoni lawo kube wona abusayo, ibusa nje ezenza uNkulunkulu, ngoba uSathane yena akadali, uNkulunkulu kuphela odalayo, uNkulunkulu kuphela odalayo. Bese-ke lo mbuso wamadimoni noma this kingdom of darkness yona ithatha lokho uNkulunkulu
akwenzayo ayenzi lutho wena. uNkulunkulu mayedala umuntu usathane nalamademoni lawo usebenzisa lo muntu lo, ngoba nawo ngithi nawo umoya ungene untshontsha lo muntu kaNkulunkulu asebenzise yena ukufezekisa lokho afuna ukufezekisa. usathane akadali kuphela, usebenza ngokudala uNkulunkulu kuphela. So ingakho-ke wantshontsha labo bantu ababenolwazi, wantshontsha labo bantu ababenephiwo ukuthi asebenzise bona ukuze kube yibona labantu laba abazobuya bebuye sebezofundisa igospel. Kanti le gospel abayifundisayo akusiyo eyeqiniso, akusiyo igospel ehamba nokukhanya, igospel esebuswa amademoni. So lokho kwakuzokwenzeka kanjani-ke na? Ingakho-ke kwahamba kwavela amabandla amaningi, ngoba le mimoya ngesikhathi sivuka yayisivuka ngobuqili bokuthi-ke ingene abantu umuntu mayengena engene ngathi umuntu unesithunywa, isithunywa sakhe siyasebenza, isithunywa esinokwenza namanzi, isithunywa esinokwenza ney'ntaba, isithunywa nje esinamandla esiwukuphila. Njengoba ngithe nje usathane wenza lokhu uNkulunkulu akudalayo, yakuthatha khona asebenzise khona. So usathane naye uyakwazi ukuphilisa. Usathane naye mawuye esontweni uyakwazi ukuthi abusise ikhaya lakho, kube ngathi ikhaya lakho libusisekile ngoba kunenkonzo wena ofike wayijoyina, wase ucelela ikhaya lakho ukuthi liphile. Nangempela kwafika kwaba njalo, uye nengane yakho esontweni igula, ingane yakho ifika isinde lapho bese uyayinikela, kanti awuyinikeli kuNkulunkulu, uyinikela ngaphansi wedemoni okuyilona eliphethe lelo bandla lelo. Kusho ukuthi lo moya obusayo noma lo moya oqambile lelo sonto lelo noma oqambile lelo bandla lelo umoya wamademoni, kodwa osebenza ngomoya ontshontshwe kule mimoya le, noma kulezi ikhonzi, noma kulezi ithunyana, noma kulezazi ezaye kade ekuqaleni zikhishwa uNkulunkulu ukuthi kufundiswe, ezathunjwa zabulawa kwathwala ngazo ukuthi kube izona ejikwayo, ukuthi kube izona ey'ngena abantu bese ezenza onkulunkulu. Ingakho-ke kunamabandla amangaka manje emhlabeni, lawo mabandla lawo. Kodwa mawuthi uyabheka akusekho ukuphila okuningi. Angithi into mayeqala thina sizalwe under lo mbuso engikhuluma ngawo, nalamabandla engikhuluma ngawo. Hhayi-ke wonke amabandla anobusathane, mhlawumbe out of 100 walawa mabandla akhona, 98% isebenza ngaphansi kwamademoni. Bakhona-ke abasala abasaqhuba ngendlela uNkulunkulu ayifunayo, kepha bona bacindezelekile ngoba umoya obusa kakhulu manje umoya wamademoni. So njengoba la mabandla emaningi kangaka-ke laba asebenza ngamademoni, njengoba-ke uNkulunkulu sesiphelile-ke isikhathi samademoni, uNkulunkulu esesifakile isifundo sakhe ebantwaneni bakhe, ngoba uNkulunkulu kahle kahle into mayiyenza kusuke kunezifundo asuke efuna ukuyibonisa ebantwini, kakhulukazi abantu abasuke bengalalelanga uNkulunkulu mayekhuluma ethi kuzoba kanje, abantu bathi angeke kube kanje ngoba basuke sebebona ngathi banamandla okudlula umdali wabo. uNkulunkulu uhlehla kuthina, ngihlezi ngikusho lokho, uNkulunkulu akabulali. uNkulunkulu wethu thina siyingane zakhe, siyingane zakhe, uyasithanda, usidale ngothando. So akasibulali uNkulunkulu. Mawungasezwa uNkulunkulu uyahlehla bese kusondela amademoni, kube amademoni enza noma yini ayifunayo ngawe. uNkulunkulu awayeke leso sikhathi leso asuke ehlele ukuthi uzowayeka ngaso, ukuze ikhanda lakho noma amakhala noma imiqondo yethu ize ibuye, sikwazi futhi ukuqonda ukuthi uNkulunkulu uyena osidalile, uyena ubaba wethu, uyena onento yokwenza nokuthi iy'mpilo zethu zihamba ngayiphi indlela. Mase sibona ukuthi sesinamandla ngokuthi uNkulunkulu asidedele noma siphe lamandla akhe njengoba siyingane zakhe, bese sibone ngathi singaphezulu kwakhe. Usuke efuna ukusibonisa ukuthi ngimina engimdalile. So ingakho-ke esiyekelela isikhathi esingaka sihlupheka singenalutho, sidlala amanye amazwe. Kwakunesifundo kwakumele sisifunde ekutheni-ke mase sibuya, noma uNkulunkulu mayesebuya, noma sekubuya sekuvuswa lamandla lawo alamakhosi, alezi zazi, alezi thunywa lezi ezayekade ithunjiwe, seyibuya amandla lawo, asebuya. uNkulunkulu eseyibuyisa indlela azobuyisa ngayo, ngendlela izinto ezokwenzeka ngayo izocishe yenzeke ngendlela izinto ezenzeka ngayo ngesikhathi amandla ethathwa kuthina, ebuyiselwa noma entshontshwa ilo mbuso lo obumnyama, kingdom of darkness.
Ngizoma lapho kwanamhlanje ngoba mhlambe angifuni ukuthi abantu abadideke. Kubuya kwami-ke mhlambe ku-part 2 ngizobe sengidlala kabanzi-ke ngendlela amabandla asebenza ngayo nangendlela uNkulunkulu abuya ngayo ukuvusa lamakhosi lawa okuyiwona azoletha i-order manje emhlabeni, nanokuthi-ke uguqule ubukhosi manje usuke laba okungafanelekile babe sehlalweni kubuyisele abafanelekile. Ngithemba ukuthi mhlambe kuyacaca-ke kini-ke nonke ulwazi manilithola nizokwazi ukuthi nizifundisise la enkhona, niphinde nimeme futhi uNkulunkulu nezithunywa namakhosi sonke asebenzela umdalo kuyiyena okukhanya ekutheni aqondise iy'ndlela zethu.